afite agahigo ko gukundwa na benshi kubera kugira imiterere idasanzwe y'umubiri kurusha bagenzi be, ari nayo yatumye ahita yamamara mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, akagera no ku rwego ahabwa akazi n'ibiraka byo kwamamariza ibigo bitandukanye, ibicuruzwa na serivisi. Muri ibyo bihe ubuto bwoshye ntibuherekeze bwoheje Pamela, maze nawe ahangara kuvugira imbere ya kamera z'abanyamakuru ko atazigera ashaka umugabo nk'uko twigeze kubigarukaho. Budakeye kabiri Pamela yaje guhura na The Ben, maze ya myumvire ya cyana yari yarimukiye ubwenge yijugunya aho bahuriye mu gihugu cya Kenya. Imbarutso yo guhura kw'aba bombi ni irushanwa mpuzamahanga ry'ubwiza ryitwa Miss Zuri Africa Queen. Pamela yitabiriye muri 2019 akaza no kuryibukanamo ikamba ry'igisonga cya mbere. Inkuru y'urukundo rwa The Ben na Pamela itangira ku itariki 24 Ugushyingo 2019 mu mujyi wa Nairobi muri Kenya, aho bahuriye umwe ari mu mishinga y'indirimbo, mu gihe nyamukobwa nawe yari yitabiriye irushanwa ry'ubwiza tumaze kuvuga rya Miss Zuri Africa Queen. Mu mpera za 2024 The Ben yabashijwe na BNB Kigali FM uko yahuye kandi akanakundana na Pamela waje kumubera umugore, maze undi mu gusubiza yumvikana agira ati: twahuriye muri Nairobi, twahuye muri 2019 muri Nairobi, ari kumwe n'inshuti ze twari tuziranye, and then connecting. So biratangaje ibintu by'Imana iyo ubonye umuntu kumva hari ukundi kuntu baye. Yego, I think feeling namugizeho nibwo bwa mbere yimbayeho all of a sudden, for the first time. Yeah, for the first time, because mu buzima duhura n'abantu batandukanye, umusore uhura n'abakuru batandukanye, but it comes a time aho uhura n'umuntu ukavuga ati urumva mbaye ukundi kuntu. Yego, and I think nicyo cyabayeho, and we connected especially kuri ku mico, ko you know, n'umukobwa mwiza ariko mico nicyo kintu namukundiye. And then nk'uko bivuze bisa nk'amayobera, kuko urumva twarahuye nk'i Kigali ariko twari mu kindi gihugu nanone. So rero nabwo ntabwo nta kintu cyatari cyese kibaho, ahubwo kubera ko nahise feeling ukuntu kudasanzwe na keeping the communication, and then Imana itugeze ku niveau nziza. Ku ruhande rwa Pamela we abajijwe ishusho ngari y'umunsi wa mbere ahura na The Ben waje kumubera umugabo, yashubije agira ati: hari kuwa gatatu imviko cyane, gusa twese ntabakuraga ijisho ku wundi, amaso ntajya abeshya, ijwi rye gusetsa, ndetse mu by'ukuri yahumuraga neza. The Ben yanjyanye kureba film, bwari ubwa mbere dusohokanye, ndetse byatumye mukunda cyane. Ntabwo byari byoroshye kuva mu mwiherero wa Miss Zuri Africa Queen, ariko nashatse umwanya wacu. Aba bombi bakimara guhura bakamenyana mu mpera za 2019 biyumvanyemo, ariko ntibahita birurira rubanda ko bakundana, nubwo rimwe na rimwe amarangamutima yajyaga anyuzamo akabatamariza ku mbuga nkoranyambaga. Kera kabaye nyuma y'imyaka hafi ine barwana no guhisha amarangamutima y'urukundo rubanda. Muri 2022 The Ben yambukanye umukunzi w'umujyana rwagati mu nyanja y'Abahinde ku kirwa cyitwa Maldives, abari hamwambikira impeta, yakurikiwe n'umuhango karundura wo gusezerana ku bana karamata imbere y'amategeko, n'ubundi muri uwo mwaka wa 2022. Nyuma yo kubyigaho neza ku itariki 23 Ukuboza kwa 2023 The Ben wasatiraga kuzuza imyaka 36 y'amavuko, na Pamela wasatiraga kuzuza imyaka 24 y'amavuko. Bateye ishoti ikinyuranyo cy'imyaka 12 yari iri hagati yabo, ubundi basezerana kubana imbere y'Imana n'abantu mu bukwe bw'igitangaza bwabereye mu nyubako yakirirwamo abakomeye ya Kigali Convention Center. Nyuma yo kubana nk'umugabo n'umugore muri Werurwe 2025, Imana yahaye umugisha urukundo rwabo, maze bibarukira imfura yabo y'umukobwa i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi. Nyuma yo kwibaruka vuba ku itariki 28 Ukuboza kwa 2025, bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga batangiye kugaragaza gushidikanya ku mibanire ya The Ben n'umugore we Uwikeza Pamela, nyuma y'uko nyamukobwa agaragaye ari kubyinana ingwatira n'undi mugabo utari The Ben mu gitaramo cyiswe Spin and Friends cy'umuhanga mu kuvanga imiziki, akaba n'umwe mu bagezweho muri Uganda, Joseph Kalis wamamaye nka DJ Spin, cyari cyabereye muri Zaria Court mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki 27 Ukuboza kwa 2025.
nubwo hari ababonye mu shusho ya Pamela abyinana n'uwo mugabo bakavuga ko ari umuvandimwe we, hari n'abanze kubyizera ahubwo batangira kwibaza impamvu Pamela atari ari kumwe n'umugabo we The Ben muri icyo gicuku. Yewe bamwe ntibanatinya kuvuga ko mu mibanire yabo hashobora kuba harajemo birantega isigaye ituma umwe acaho undi agacaha bagahurira muri salo, ngo ari nayo mpamvu batakigaragara cyane bari kumwe, haba mu mafoto no mu bikorwa bya muzika bitandukanye umugabo wakunze kugaragaramo. Twereka twanzure tubifuriza kongera komatana nk'uko byahoze mbere, kuzageza imvi zibabanya uruyenzi. Ni nuko nsoje ikiganiro cya none. Nitwa Shadrack Niyonshuti, iyi ni Jafemo Entertainment. Mukomeze